I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video, dobrodošli na kanal Bosnian Geek. I u današnjem videu ćemo da kuhamo u saradnji sa našim prijateljima iz Tefala iz Bosne i Hercegovine na našem Cook for Me uređaju kojeg ste već ranije upoznali. Danas ćemo da pravimo indijski kari. Ja ga volim često praviti zato što mi ga i ćerke vole da jedu, supruga ga isto obožava. Nemojte se ljutiti, zamjeriti ako ga vi na drugačiji način pravite. Ja ga pravim na ovaj način, a danas ćemo Cook for Me koristiti u ručnom modu. Pokazat ću vam koje on opcije sve nudi, tako da će vam biti puno lakše da ga pripremite. Ovo jelo možete praviti i u vašim, tavama, vokovima, malo dubljim, pošto ima puno materijala, tako da, evo, krećemo. Prvo što ćemo uraditi je, uključit ćemo naš kuker. Kada ga uključimo, idemo na opciju ručno. Kliknemo na ručno. Pored brzog kuhanja, prženja, imate i odmrzavanje i podgrijavanje hrane. Ali mi biramo prženje. Ovdje imate 3 različita nivoa jačine prženja. Ja ću izabrati najjače, zato što moram da dinstam luk, mrkvu, meso, povrće. A kako će to sve izgledati, vidjet ćete u nastavku videa. Kao što ste vidjeli, stavili smo mrk i luk da se dinstaju i oni kad se izdinstaju, stavlja se piletina. Ljudi obično stavljaju bijelo meso, ali ja stavljam iskošteni karabatak zato što mi se bijelo meso kad se isprži jednostavno mi kao guma se osjeti. Naravno da je manje kalorija i sve, ali stavljam iskošteni batak. Sad ćemo ubaciti iskošteni batak na sječene kockice da zatvorimo meso.
I eto raja, naš kari je gotov, cook for me je ugašen, ploča sve se zagrijalo, još on pomalo ključa, održava temperaturu. Mislim da je recept veoma jednostavan, da možete ovo da napravite, čak i ljudi koji nisu nikada kuhali, mislim da na ovaj način mogu da skuhaju kari. I još jednom ćemo zahvaliti našim prijateljima, Tefal Bosna i Hercegovina, linkovi će biti dole u opisu videa. Ako vam se svidio video, ostavite like, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno i do sljedećeg puta, vaš Bosnian Geek.